twongeye kubasuhuza tubifuriza amanywa meza abandi bakiri mu masaha y'ijoro, namwe twifurije kumererwa neza. Iyi ni Kabara TV1, turi kuri wa kane tariki 14 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026. Ni buri musha rero kuri channel yacu turakwibutsa gukanda kuri subscribe kugira ngo uzajye ukurikirana ibyiza Kabara TV1 ibategurira. Reka makuru yacu tuyahere ku mirwano yongeye kubura mu bice bitandukanye bya Minembwe tariki 14 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026. Rero mu gitondo cyo kuri uyu wa kane imirwano yongeye kubura mu bice bitandukanye byo mu karere ka Minembwe nyuma yuko barwanyi bagabye ibitero ku mirongo myinshi icyarimwe. Amakuru ava muri ako gace avuga ko ahabereye imirwano harimo Mikenke, Karingi, Bidegu, Gakenke na Karongi ndetse na Rugezi, aho abaturage bavuga ko urusaku rw'imbunda ziremereye n'amasasu rwumvikanye kuva mu rukerera rw'uyu munsi. Nkuko amakuru aturuka hafi y'imirwano abivuga, abarwanyi ba MRDP twirwaneho bafatanyije nabo bita intare za Sarambwe bahanganye n'ibitero byaturukaga ku mpande zitandukanye arizo FRDC ndetse n'abambari bayo arico gisirikare cy'igihugu cy'u Burundi bari bafatanyije na Wazalendo. Hari amakuru avuga ko ku ruhande rwa Karingi abateye basubijwe inyuma y'imirwano ikomeye yamaze amasaha menshi. Abaturage bavuga ko uburyo bwakoreshejwe n'ingabo zatwirwaneho bwari ugutegereza umwanzi akegera imbere kugira ngo bamurase ari hafi, ibintu bavuga ko byatumye bamwe mu bagabye ibitero basubira inyuma. No ku ruhande rwa Gakenke amakuru avuga ko imirwano yaje kugabanuka nyuma yuko abateye batangiye gusubira inyuma. Hari amakuru ataremezwa yigenga avuga ko ku ruhande rw'abarwanyi bagabye ibitero haba haguye abasirikare benshi ndetse hakagira n'abakomeretse batari bake. Bamwe mu batuye muri ako gace bavuga ko mu mirwano yabereye muri axe ya Karingi harimo abayobozi babiri b'uruhande rw'abateye rw'ingabo za leta ndetse n'abafatanyabikorwa bayo bavuga ko bahaguye. Nubwo ayo makuru ataremezwa n'inzego zigenga cyangwa iza gisirikare kugeza amasaha ya nyuma ya saa sita, abaturage bavuga ko urusaku rw'amasasu rwatangiye guceceka mu bice bitandukanye byabereyemo izi ntambara. Ibintu byahise bisa nk'ibitanze agahenge nyuma yaho ibitero byari bikomeje kuba byinshi muri aka karere ka Minembwe. Imirwano ibaye mu gihe umutekano ukomeje kuzamba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho imitwe yitwaje intwaro n'ingabo za leta bakomeje gushinjanya guteza umutekano muke no kugaba ibitero mu bice bituwe n'abaturage. Tukiri mu gace ka Minembwe, umuvugizi wa FCM 23 uyu munsi kuwa kane tariki 14 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026 nawe kuva saa 12 za mu gitondo avuga ko havuzwe ibitero bikomeye byagabwe mu bice bya Karingi, Gakenke, Bidegu na Rugezi biherereye mu karere ka Minembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Amakuru yatangajwe na Lawrence Kanyuka, umuvugizi w'iryo huriro rya AFC cyangwa se Alliance Fleuve Congo, avuga ko ibyo bitero byakozwe n'ingabo zifatanyije na leta ya Kinshasa arizo ingabo z'u Burundi ndetse na FARDC arico gisirikare cya Congo, hakoreshejwe abasirikare bo ku butaka, imbunda ziremereye ndetse n'ibitero byo mu kirere arizo drone zagiye zikoreshwa zo mu bwoko bwa Kamikaze na KT-6 ndetse n'indege z'intambara zo mu bwoko bwa Sukhoi 25. Mu byo yashize ku rukuta rwe rwa X aravuga ko kuri ubu izo drone zo mu bwoko bwa CH4 zikomeje kugenzura no kuzenguruka ibice bya Masisi, Rucuru na Karehe, ibintu bivugwa ko bishobora kuba byerekana imyiteguro y'ibindi bitero bisha. Abaturage batuye muri ibyo bice bavuga ko batewe impungenge no kwiyongera kw'imirwano ndetse n'intwaro ziremereye zikoreshwa hafi y'ingo z'abasivili. Hari amakuru avuga ko bamwe mu baturage batangiye guhunga bashaka ubuhungiro mu duce batekereza ko hatekanye kurushaho. Kugeza ubu ubuyobozi bwa leta ya Kongo ntiburagira ico butangaza kuri aya makuru, ariko ko umwuka mubi ukomeje kwiyongera mu burasirazuba bwa RDC, impungenge ku mutekano w'abaturage zikomeje kwaguka. Tukiri kandi muri Minembwe, ejo kuwa gatatu tariki 13 kuva mu masaha y'urukerera kugeza mu masaha y'umugoroba hafi saa 12 z'umugoroba, imihana ya Karingi na Bidegu iherereye mu karere ka teritwari ya Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo yabereyemo imirwano ikomeye hagati y'impande zihanganye arizo leta ya Kongo
ifatanyije n'abafatanyabikorwa arico gihugu cy'u Burundi ndetse na Wazalendo ariyo mitwe yitwaje intwaro. Amakuru aturuka muri ako gace avuga ko humvikanye urusaku rw'imbunda ziremereye ndetse n'iturika rya za bombe nyinshi, ibintu byateye ubwoba abaturage batuye muri iyo mihana no mu nkengero zayo. Iyi mirwano yabaye mu gihe abaturage bamwe bari batangiye kugira icyizere ko gahunda ya CCLF ishobora kubahirizwa nyuma y'iminsi yari ishize havugwa ituze rike muri aka karere. Uko bamwe mu baturage babitangaza, ibitero byagabwe n'ingabo za FARDC zifatanyije n'iza FADNB ndetse n'imitwe yitwaje intwaro. Nk'uko bamwe mu baturage babitangaza, ibitero byagabwe n'ingabo za FARDC zifatanyije n'iza FADNB ndetse n'imitwe yitwaje intwaro bakorana. Abaturage bavuga ko abarwanyi bagabye ibitero baturutse mu byerekezo bibiri bitandukanye, ibintu byatumye imirwano irushaho gukomera no gukwirakwira henshi. Hari amakuru avuga ko ku ruhande rwa Rwiko habaye imirwano ikaze, aho bamwe mu bagabye ibitero bavuga ko basubijwe nyuma yo guhura n'imbaraga zikomeye z'abarwanyi ba MRDP twirwaneho. Nubwo ayo makuru akomeje kuvugwa n'abaturage bo muri ako gace, ntabwo aratangazwa cyangwa ngo yemezwe n'inzego za gisirikare ku mpande zihanganye. Abaturage bavuga kandi ko muri mirwano hakoreshejwe drones mu bikorwa byo kugenzura no gushigikira ibikorwa bya gisirikare arizo ku ruhande rw'ingabo za leta ya Kongo, ibintu bavuga ko byatumye ibitero birushaho gukaza umurego no kumara amasaha menshi. Kugeza ubu ntiharamenyekana umubare nyawo w'abahitanywe cyangwa abakomerekeye muri iyo mirwano yabaye ku munsi w'ejo. Gusa abaturage benshi bavuga ko bakomeje kugira impungenge z'umutekano wabo mu gihe bamwe batangiye guhunga berekeza mu duce batekereza ko hatekanye. Abatuye muri aka karere bakomeje gusaba ko haba ibiganiro n'ingamba zihamye zo guhagarika imirwano kugira ngo ubuzima bw'abasivili burindwe ndetse amahoro agaruke mu minembwe no mu bice biyikikije. Reka dusoreze amakuru yacu ku nkuru ishimishije ku baturage b'abanyamurenge bo muri Mwaye Plateau cyangwa se mu karere ka Bigobogo. Nyuma y'igihe kinini abaturage b'abanyamurenge batuye mu gace ka Bigobogo batabasha kugera mu mujyi wa Baraka kubera ikibazo cy'umutekano. Ku munsi rero ku gatatu ejo hashize ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026 haravugwa inkuru nziza kandi itanga icyizere. Amakuru aturuka aho muri ako gace muri ako karere avuga ko abagore benshi b'abanyamurenge babashije kugera ku isoko ya Mwemezi no guhahirayo mu mutekano nta kibazo bahuye naco mu nzira. Iyi ni intambwe ishimishije ishobora kuba ikimenyetso cy'ituze rikomeje kugaruka no kongera icyizere mu baturage. Abaturage bakomeje kwishimira iki gikorwa bizeye ko urugendo rw'amahoro ruzakomeza, maze ubwisanzure bwo kujya no kuva mu mujyi wa Baraka ugasubira uko bwahoze kuva na kera. Tubibutse ko aka karere kamaze igihe kasa nkaho nako kaboheye ahantu hamwe mu birometero gusa bitarenze 5 udashobora kugenda ngo ujye nyuma y'ibyo birometero. Nje mwari kumwe nitwa Nkomezi James, iyi ni Kabara TV1, twe turakagaruka. Ntimukabe kure ya channel yanyu.